Makanika yapfuye mu buryo bw'umubiri ariko makanika atapfuye mu buryo bw'umwuka. Ukoze no ku kantu ka genero ku itariki 19 z'uko kwa kabiri dufite kumwibuka Karuvali na Kayonde ko Maroke. Makanika mu buryo mwuka turamufite gusa twamubuze mu buryo bw'umubiri, ariko ubundi buryo bwose bubaho turi kumwe nawe. Okay, bavyumva. Kandi abanyezirayeli ntibageze muri Egiputa ngo nuko Mose atakiriho, ahubwo byari mu masezerano Imana yari yarabasezeranyije. Mose yari ari kumwe nabo mu buryo bw'umubiri ariko yari arimo bari kumwe mu buryo bw'umwuka. Kuko ababirengagiza ibyo turi guhura nabyo uyu munsi, situzoreka gutabagwa ngo nuko babyirengagije. Kuko na Bibiliya ivuga ngo mushaka ubwami bwaje, gusa tuzoshaka ubwami bw'Imana. Kongo yaratugeneye n'igifite abakongomani, gusa dushaka ubwami bw'Imana dutungane, tureke kwicana. Abanyezirayeli ndi kuvuga kuri ibi bintu turi mu kubona. Abanyezirayeli batangira gusambana mu butayu, abagabo bakica abagore b'abandi, bakica abagabo bagatwara abagore b'abandi. Imana yaravuze ngo abakoze ibi bazoshirira hano mu butayu. Kuko iminsi yabaye ku isi ntago yatenzwe, iminsi yose yabaye ku isi. Oya, abase turumvikana, tuganire nk'abantu bakuru. Turi kuganiriza abapasiteri, abamisiyoneri, abantu bagiye batandukanye b'abanyabwenge kuturusha. N'ababiri important cyane kujana umwana w'umunyamurenge muri Piriso, kuko yari yareze imipaka, siko gupfa twese tuzadupfa, ariko uriya muhungu yapfuye urupfu rw'akarengane. Tuzatubwizanya ukuri. Okay, tuvuge gutya, iyi si Nairobi turimo abantu baza bafungwa n'amafaranga. Turi mu isi ya benefice y'inyungu. Twebwe twanga gutanga iby'agaciro kugira ngo ducungure uw'agaciro, ariko yamara kugenda tugatanga iby'agaciro bitagicunguye uw'agaciro. Tuganire nk'abagabo bakuru, uyu munsi ntabwo basetsa, sibyo? Kuko iki kintu kirababaje cyane. Wewe itongo TV aho kuvuga ngo izi wishi iryo zino ufite kuko niko gaciro ufite wewe, ahubwo iby'agaciro bizogenda iyo kamera n'ibindi, ariko ugasigarana wewe w'agaciro kabisa. Uhaye urugero kugira ngo tubijane mu neza. Amarangamutima, ureba umuntu ukamwiyumvamo, bigahera kumwiyumvamo, ukamenya aho atuye, hakavaho ugashaka kumenya ubuzima bwe, aturuka he, yarezwe gute. Asigaye ukabona proposite leta byanakunda mukabana bitewe nuko wamwiyumvishijemo. Kandi nawe urukundo rwitwa urukundo kubera ko warutanze hakagira urufata. Nishuge gwitwa urukundo. None byo nari ndimo mvuga ati bari kumuforusa ngo yihane. Urumva? Ubijana gake yambu, waramutse wari iki, umeze gute? Ese wowe ufite umwanya, tumubwira ngo niba ufite umwanya, kuko urimo mu Kinyamurenge bazabyita no kubembereza. We yashatse byinshi abura nabike yari afite, kuko processes yari arimo akeneye yo kuzomujana mu Burayi, kandi umugabo aruta agaciro k'umugabo karuta Burayi. Ageze urukundo ruke muri twe, tuba ntamsita gute, tuba nka mu jeunesse ko ntazabona umunyamurenge muri iyi minsi. Kiyo haza kuba mu rukundo tibyari kuba byaragenze kuri. Hari abakobwa tibashaka kubera ko bakeneye kubaka, bubaka kubera ko imyaka yagiye. Ntibashakwa gasubiremo kugira ngo abantu bakumve neza. Uko uzanse muri Kinyamurenge mane none zamvuga se amagambo yoroheje basi. Nawe Munyamurenge dufite oji hari abakobwa badashaka kubera ko bakeneye kubaka, ahubwo bashaka kubera ko imyaka yagiye. Mu mico yacu abakobwa iyo bashize cyane pole sana, baza bashaka kuba nk'abatayiri.
baza biga kudoda mu gusona gusona yes pole sana ya urukundo rw'inyungu rwabayeho aho umukobwa wenda mwiza umujana ku musore w'igifuko kubera ko bafite inka ubu bashobora gushingira umukobwa mwiza ku muhungu w'ikizeze badashobora kuzoja inama nka famille. Okay, imihango kuba itarakozwe hano dufite abasinzi bafara bamuhambije nk'umupagani yego kandi yari umukristo, icyo ntitwagishimye tuzonagishima kubera ko hano abanyamurenge tuza tugira ibintu yaba ari umusinzi ari umufamiye wa pasiteri runaka ngo ni ukuri ngo yagiye gufa ngo ariyeza bamupima akamasanga ibyo nta n'umwanya yagirira akarivera yari uwo mu kinywaje. Right, reka tubasuhuze bakunzi ba Itongo TV ndetse na MDC News mudukurikira muri mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye cyane cyane hano muri Afrika mu bihugu by'ibiyaga bigari. Iyo tuvuze ibihugu by'ibiyaga bigari harimo Congo, u Rwanda, u Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania. Mwe mudukurikira mwumva ururimi dukoresha rw'ikinyamurenge mu by'ukuri big up cyane muri abantu b'agaciro n'urukundo rwanyu turabizirikana umunsi ku wundi. Hanyuma we wamaze gukanda subscribe nawe utarakanda mu by'ukuri icyo twobabwira twebwe n'umuryango w'abantu bose, nawe wokanda kugira ngo winjire mu muryango wacu wa YouTube channel ni gakanda gusa ku Itongo ndetse no kuri MDC News kugira ngo tuzatubana nawe gatanu kandi umunsi ku wundi amakuru yacu azoza akugeraho ku gihe uko tuyakoze kose. Hanyuma uyu munsi ndi kumwe n'umuvandimwe niwe tugiye kuba tuganira, reka mbanze nkwiyegereze. Mu by'ukuri ndatekereza ko ari ijyambere tugiye gukorana, ariko wewe si ijyambere ugiye kuri kamera, ndabizi ugize iminsi uja kuri kamera uzuhakora ibikorwa bitandukanye, hari ama YouTube channel abantu bagiye bakubonaho, ariko uyu munsi twagize amahirwe yo kukuzana natwe hano kugira ngo tubane tuganire twungurane byinshi muri ubu buzima, n'ibigenda n'ibitagenda turaza kubikora. Ndabizi ko uri umuntu w'abantu, abantu baragukunda, nawe urabakunda. Yes, hanyuma reka nguhe ikaze hano kuri izi YouTube channel zacu kugira ngo uganirize abakunzi bacu, ubabwire icyo wabazaniye uyu munsi, sibyo? Reka dutangire ubibwira, ubabwira amazina kugira ngo nabaza kudukurikira wenda bari bataragukurikira ahandi bamenye ngo ninde turi kumwe, tugiye kuganira nande n'umuntu ki, sibyo? Nibyo ngira ngo usobanurira abantu, ubabwire amazina, ubabwire n'icyo ukora mu buzima busanzwe kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu. Okay, asante cyane inyama baramutse aho muri mu bice bigiye bitandukanye, twanezerewe cyane, tuza tworoha nkahurura tuza tuzamura isukari cyane. Turi abantu banyu namwe muri abantu bacu aho muri, turabakunda cyane. Amazina y'akazi niyo bazi, uvuze ari ayandi ushobora gurangira amazina menshi. Oye, ibyiza nuko babwira amazina nyine nyakuri nayo tukuziho. Hano amazina y'ababyeyi nitwa Christophe Murame. Christophe Murame. Unafite n'izina ryiza ni Murame. Okay, azina afite ubusobanuro burebure cyane tuvuga ubu nyine. Ayo kuri YouTube abantu bakuzeho hano hanze rero ibyo nibyo byafashe, kandi benshi bataramenye ubusobanuro bwayo banyise ndigishishwa, bakwise gishishwa. Gishishwa. Okay, mbasobanurira igishishwa kiba gihetse by'agaciro, ibyo kurya byose biribwa ni bike bitagira ibishishwa.
icyo mbasobanurira protector niyo nakoraga. Protector urabizi kariya kantu bamaduri iyo bagiye kumadika kuri phone. Rero njye nabonye mu Kinyamurenge ariko nokita. Wewe wabonye ariko ukita kariya kantu ka jaune kirekuraho mbere yuko bamadika kuri telefone. Noneho bihita bifata izina wewe twabitangiye mu mikino tuvuga. Yari comedy se byagenze gute? Yari comedy y'ikiganiro ariko y'ikiganiro naho byahise bihera. Ubwo wewe wahise ukavuga mu kiganiro gahita gafata indi ntera kaza n'izina kakwita igishishwa. Kari agatera imingiri sirenge nyinshi ariko nako kafashe. Abantu bakuziho uduterme twinshi dusekeje dusa ngaho ari dusha mu bantu, biterwa n'iki? Wewe iyo ugiye kutuvuga wumva bigenze gute? Bavugaga ngo itaricaranye na se ntamenye icyo sekuru yavuze. Ntago ari ibisanzwe nuko ari Ikinyamurenge abantu batagikunda ururimi rwabo, kandi je ngomba kukivuga kandi shindani. Ikinyamurenge cy'indani kugira ngo abantu igishishwa ni Ikinyamurenge. Nose ubwo ngubwo mu Kinyarwanda ko dusangira amagambo menshi, ibo bacita igishishwa. Ibo mani singomba kwita ku ndimi z'abandi. Ugwanje ngomba kubivuga neza, iz'abandi nazo ngomba kuzimenya. Ugomba kuzimenya. Ugwanje nibwo ruri priority. Nibwo ruri priority. Nibwo ugomba kumenya cyane. Nibwo ibibanze kurusha izindi. Hanyuma gishishwa abantu tuzi ni umuntu ki hano hanze ukora iki nyuma y'ako kazi? Ni kukirimo cyangwe kora byinshi da? Uraza kongera ijwi kugira ngo man mfite base wallahi billahi sinzi uko byagenze, ariko naje ndi kuritinyira ijwi mfite muri iki gicamunsi. Kora byinshi ariko si ngombwa tubivuge, twaje kuganira gusa. Ukora ibintu byinshi urumva nta ariko ubushize ndagira ngo nawe uzi ku izina ryiza. Kuzi ku izina ryiza iyo uvuze ngo ukora byinshi ukavuga ngo si ngombwa ngo tubivuge. Batagiraho nibanga. Moi je suis coiffeur qualifié. Coiffeur international. Yes, ni ibyo ngibyo. Hari abashobora kuvuga ati se uyu utinya guhisha umwuga nako akora n'uburozi n'ubusambanyi niki? Abantu nibyo bibazaga rero. Wabivuze aba ukugana ni wogoshera hehe kugira ngo ukorera kure kabisa mu buryo saha Nairobi se bitwara like 5 hours ugenda Umunyamurenge w'Ikinyamurenge ugenda amasaha 5 ngo agiye kwiyogoshesha. Tuganire birarenze. Gishishwa uyu munsi tugize amahirwe yo kubana nawe. Nagize amahirwe yo kubana nawe. Dufite imvamutima nyinshi, niwumva tuvuza amagambo menshi ni ukubera wewe. Oya nturondogore, si biza bishaka ko gutamba. Ndeke kurondogora. Iyo ubaza noneho ibibazo byinshi, hari igihe ugenda ushiramo n'utundi noneho bikagutera kurondogora kandi atari byo. Amatwi arogeje amatwi arogeje abantu bose nibyo uvuga barabyumva cyane. Nari nkubajije gwese ni iki watuzaniye kidasanzwe rero hano kuri YouTube channel zacu uyu munsi? Uyu munsi tugiye kuvuga gusa ku bintu biba nta bishasha tuzanye, ntabyo tuzanye bitabayeho. Ni biriho kandi bishingiye ku byabayeho. Ni biriho kandi bishingiye ku byabayeho. Urugero uduhaye nk'urugero ni uyu munsi gusa mbyite gute? Mbyite si indangagaciro, utagira indangagaciro. Dutangire story wenda kugira ngo ibintu bigende neza. Yego, tutarondogoye n'akazuba ka kino. Minsi ishize ndavuga amakuru ahaye. Vuga amakuru wenda reka duhere hano mu muhana wacu wa Kayole, sibyo? Mu minsi ishize habayeho umumere gufungisha umugabo. Reka umugore yafungishije umugabo, sibyo? Mu buryo bwumvikana. Amare kumufungisha biragenda, umugabo aza kwitaba Imana afunze ari muri gereza.
biza gutera agasaku kenshi, aho ku munsi wo ku wa kabiri aribwo twari twagiye kumusibuka bwa nyuma ku irimbi rya Rangata. Haba ibikorwa byinshi bitandukanye, habaye kuko bisanzwe, habaho imihango y'ikanisa, hakabaho imihango ya famiye, noneho kiza kuba ikintu gitandukanye n'ibyo twari dusanzwe dukora cyangwa n'ibyo twari dusanzwe tubona. Abantu bagenda babyibazaho ibibazo byinshi. Wewe niki ushobora kuba warakibajijeho? Nihe sura cyaguhaye? Niki ubitekerezaho? Ndavuga ku bintu bibiri ntarondogoye. Urongera nubwo ari baze abantu babasha kuyitenga. Okay. Kuko ibyo bavuze bibaho mu muco w'Abanyamulenge, kuroga bibaho. Mu gihe rero batari bashimye ibibera muri urwo rusengero, bo bari kurusohoka. Uyu munsi papa wawe si wowe ugendera ku mategeko y'umupangayi uri mwanya, ahubwo n'umupangayi ugendera ku mategeko ya nyirizo. Rero iyo utayubahirije ugomba kurusohoka. Iryo ni ryo kosa bakoze. Koko nk'iyo babona nimba ibyo byari ibyo mu buryo babibonye, bari gusezera mu mahoro. Nanone mu gihe bakiri muri ya mategeko ya rwa rusengero, kuko ari muri viziyo y'abandi, ntabwo ari viziyo yabo, ntabwo ari bo bafondateri b'uru rusengero, baje bajoyiniza. Mu gihe rero bari bavuze bagumane n'uriya mugabo, sinzi mbamenye amazina, bari gusaba imbabazi. Uranyumva? Ndakumva cyane. Kandi itengwa baritinzeho mu kiriyo, si cyo cyamwishe. Yishwe n'indwara tutamenye, umuryango utatangaje. Sibyo? Kandi ni byiza nk'iyo umuryango nawe utangaza indwara ntiyari kugarura uwagiye, kuko ni benshi bicwa n'indwara. Sibyo? Icyo se kirumvikanye? Kirumvikanye. Cya kabiri, nanabaza isi yose bazumva iki kiganiro. Ese iyo musezera umuntu wapfuye, mumusezera imihango, ari icyo ifasha ku wagiye cyangwa ifasha abasigaye? Ubwo bazoza kubitubwira wenda muri komenti. Nari nkubashije niwe turi kumwe. Njyewe uko mbyumva, ntaco bifasha uwagiye, bifasha abasigaye. Kuko niba baba babwirwa, niba baba bumva, niba baba bakiyabakora, sibyo? Niba baba bagifite opportunité zose zibaho zishoboka, sibyo? Byo gushira mu ngiro bya bindi baba babwiye. Okay, asante cyane. Bandi bazandike muri comment, wenda part 2 yacu tuzoyikore. Okay. Imihango kubitarakozwe, hano dufite abasinzi bafara bamuhambye nk'umupagani. Yego. Kandi yari umukristo. Cyo ntitwagishimye, tuzonagishimye. Kubera ko hano Abanyamulenge tuzatugira ibintu, yaba ari umusinzi, ari umufamiye wa pasiteri runaka, ngo n'ukuri ngo yagiye gufa, ngo ariyeza, bamupima akamasanga ibyo, nta n'umwanya yagirira karivera, yari uwo mu kinywaje. Bamwimye icyubahiro cye kandi yaragikwiriye cyane. Okay, nimba baravuze amakosa ye yakoze, bro, nuje kuvuga amakosa y'umuntu uzibuke n'ibyiza bye yakoze ubivuge. Kuko iminsi yabaye ku isi, ntago yatenzwe iminsi yose yabaye ku isi. Oya, aho se turumvikana, tuganire nk'abantu bakuru, turi kuganiriza abapasiteri, abamisiyoneri, abantu bagiye batandukanye b'abanyabwenge kuturusha, n'abayoboke badufashe. Iminsi yabaye ku isi ntiyabaye ku minsi yose ateze. Ntago wenda iminsi nanone yahabaye nk'umukristo, abenshi murabihamya. Kandi w'inyangamugayo, uriya muhungu yapfuye nk'intwari. Hari abagabo benshi bibaho, akavuga aho kuvuga nzokora ikintu kibi, agatabara igihugu atari ishaka, ari uguhunga amakosa ashobora kuzokora ari imbere. Siko? Ariko umuhungu arihangana. Ibi byaratubabaje kubera ko ni inkuru mbi mu Banyamulenge kuva navuka. Iyo bari gushingira duheraho, bazavuga ngo muzobana karamata, nimba yarabombotse, nimba yarabomboye, iryo tegeko ryose ririho. Kuko iyo ukunda umuntu uramwihanganira, uranamwizera,
nta kosa ryotuma rigera muri polisi. Tuzamuke hano mu muco w'abanyamurenge dufite famiye zakagombye kuganira ibyo bintu bikarangira muri famiye. Byananirana hari abagabo bakuru nanone babijamo bakabishyiramo intege, byananirana. Ntabwo numva ko biri important cyane kujana umwana w'umunyamurenge muri piriso, kuko yari yareze imipaka, siko gupfa twese tuzadupfa, ariko uriya muhungu yapfuye urupfu rw'akarengane, tuzatubwizanya ukuri. Okay, tuvuge gutya, iyi si Nairobi turimo abantu baza bafungwa n'amafaranga, turi mu isi ya benefisi y'inyungu. Niko n'abanyamurenge tuza tukwiyorosha ibintu, gufungwa amezi 3 urwaye no kurya atari kurya neza, aharara ryama gwantambi biragoye. Abafunzwe barabizi, bazi ubuzima bw'abapirizoni babayemo, ubuzima bubi, kandi no kumwitaho. Bagerageje kubikurikirana umuhungu ari uko yavuye muri pirizo cyane, ageze mu bitaro ari muri deuxième chance. Siko bimeze. Twebwe twanga gutanga iby'agaciro kugira ngo ducungure uw'agaciro, ariko yamara kugenda tugatanga iby'agaciro bitagicunguye uw'agaciro. Tuganire nk'abagabo bakuru, uyu munsi ntabwo basetsa, sibyo? Kuko iki kintu kirababaje cyane. Wewe Itongo TV aho kuvuga ngo wishi iryo zina ufite kuko niko gaciro ufite wewe, ahubwo iby'agaciro bizogenda iyo kamera n'ibindi, ariko ugasigarana wewe w'agaciro kabisa. Wahaye urugero kugira ngo tubijane mu neza. Mu gihe bari famiye yawe bafite abantu bakize, nk'iyo bavuga ngo batanga amafaranga niyanga umukobwa nawe bamushire pirizo, bamukubitemo karaka, bari kuvuga ati ubuzima burananiye, tuje mu rugo sheri, sigo? None se mu gihe bavuga ku rugero ko famiye zabigiyemo ziringinga zikora iyo bwabaga, urumva birananirana, siko? Ubwo bari gukora iki kindi kugira ngo uriya muvandimwe babashe kumucungura? Bari gutanga amafaranga afashe. Nk'iyo bafata bakavuga tureke 30,000 yari arimo asaba, bagafata nk'ibihumbi 2 by'idolari bagatanga muri prison ya Kenya, hano bo bamureze ko yishyura umuntu bari kumufunga. Ni inzira ya mbere. Ya kabiri, nk'iyo umukobwa bamujana muri prison akumva uburibwe umugabo arimo, bari kuvanamo bakaja mu rugo. Uranyumvishe sawa? Nakumvishe. Okay. Ntawuzi upfa ngo azatubwira amakuru y'aho yagiye, kandi itorero si ryo rigena ijuru, ni umuntu ukorera ijuru. Muri iyi si ni ibintu 3 by'ingenzi, ariko iyo bibiri, ariko iyo biramutse ukabikurikiza, ariko byo ntibakumve nk'uko bagomba kukumva, n'Imana izi bajyagiye ibyo bintu. Yaravuze neza amaze kuvuga ngo birazwi ngo hagiye ngo niwe n'Imana ye, kuvuga ibyo yavuze. Rero ntagara abantu bagena ijuru, ni umuntu wakoreye ijuru ugomba kuzoja mu ijuru, kandi ntawuzi upfa ari uwagiye ahabe cyangwa heza, ntawuzi ugenda ngo azatubwira amakuru y'aho yagiye. Biriya ni ibanga rya data uri mu ijuru. Aho surasobanukiwe? Nakumvise. None se urumva urupfu iyo rwaramutse ruza, hari uburyo ushobora kugwirinda? Ushaka tuvuge ko ariryo ryari igare ryiwe. Hari abapfa barenganye, hari abapfa ku munsi wageze. Abantu twese dupfa, siko dupfa siryo ribi ari igare ryacu. Hari abapfa barenganye, k'uyu munsi ku rugero inzoka ikagukoma, ukabura amafaranga yo kwivuza, hari imiti yakagombye kuvura iyo sumu wafashe, ariko ukayibura, uri kumva utopfa urenganye. Okay, birumvikana. Haye tujane wumvishe.
hakaba n'undi wiryamiye akagenda ariko wewe wari ufite chance 100% yo gukira iyo sumo wawufashe ariko ukabura bikaba ngombwa ko udafite ubwo bushobozi bwo kwivuza iyo sumo kandi muri imwe ufite abanyamuryango bafite ubushobozi bwo kukuvura iyo sumo bakakureka aho upfuye urenganye polisi upfuye urenganye tuganire nk'abantu bakuru. Hanyuma niki ushobora kuvuga kuri uyu mupasitori iwe wakoze kiriya kintu, hanyuma niki uvuga kuri uyu mama niki ubivugaho? Ndavuga kuri pasiteri gusa. Nawe uyu mama we yaradukiranye ivu. Tuvuge kuri pasiteri. Uyu munsi ntago ari we urusha papa wa imbabazi, ahubwo papa wa kurusha imbabazi. Kuko niwe fondateri w'ubuzima bwawe. Yatanze imbuto mu murima, izo mbuto ziramera uzivamo. Sivyo? Kuko niwe uzi agaciro kawe kurusha we kuzi agaciro kiwe. Revera nawe imbabazi za revera zirarusutiza umukirisitu. Si umukirisitu ugomba kubabarira revera, ni umurevera ugomba kubabarira umukirisitu, kuko umukirisitu ameze nk'umwana uri kuregwa na se. None se mu gihe umwana atumviye itegeko rya se, ise ntazamuhana? Haba imbabazi. Hoye arabanza akaguhana hanyuma akaguha imbabazi. Ndavuga mu buryo bwa gikirisitu. Haba imbabazi. Hari ahakoreshejwe amategeko ariko ntihakoreshejwe urukundo. Hakoreshejwe amategeko ariko nta rukundo. Nta mubyeyi wahabaye. Umwana si ugomba kurera umubyeyi, ahubwo ni umubyeyi ugomba kurera umwana. Abyumvise? Nakumvise. Hanyuma uyu mubyeyi uzi uko utari kubigenza. Wenda navugisha amagambo y'amarenga ati wabyumva neza. Ariko ukuntu ari kubigenza, ari kumubwira ati mugihe usigaranye. Wenda kubwacu ni n'umufamiliye twananiwe kugira ngo tugucungure. Ariko mu buryo usigaranye, ibizanje nawe bijanye byikanisa. Ndakubabariye. Aho genda uzogenda amahoro. Kandi yaravuze ko yamugaragaje akamunanira akavuga ati jewe niba ari n'iryo kanisa mugende murinkuremo. Kuko buri muntu papa singomba kumva ibintu uko ubyumva, ahubwo ngomba kumva ibintu uko mbyumva. Siko? Reka ngusobanurira kandi. Man, I will never change my personality to make someone happy. Love me is a choice, hate me is a decision. Kuko yaraforoshije ari no guforcing. We yari kumubabarira gusa byo mu mutima nimba ari imbabazi zari zamuzanye. Yari urugendo rujanye n'ikanisa rukarangira. Kuko tugira ababyeyi babiri muri isi. Hari famiye hakaba n'itorero. Kabisa. Umvisha. Aho ndakirangije nari nkeneye ngo byibura ugira icyo wovuga kuri uno mugore nawe wishe umugabo. Niki ushobora kumuvugaho nawe? Nta kibazo, ndavuga amagambo make. Ni abafaransa bazavuga neza ngo l'amour la richesse n'est pas l'amour. Urukundo rw'amafaranga. Amafaranga yafasha urukundo ariko amafaranga ntiyameke urukundo. Kuko urukundo ni impano iva ku Mana. Physically nabyita ko love is the feelings. Na marangamutima. Yego. Ureba umuntu ukamwiyumvamo. Bigahera kumwiyumvamo, ukamenya aho atuye, hakavaho ugashaka kumenya ubuzima bwe aturuka he, yarezwe gute. Asigaye ukabona proposite leta bizanakunda mukabana bitewe nuko wamwiyumvishije. Kandi nawe urukundo rwitwa urukundo kubera ko warutanze akagira urufata. Nicyo gihe rwitwa urukundo. None iura mu proposa akabyi rero ntumuforsa ngo turukundane. Ari byo nari ndimo mvuga ati bari kumuforsa ngo yihane. Urumva? Ubijana gake yambu waramutse wari iki umeze gute. Ese wowe ufite umwanya tumubwira ngo niba ufite umwanya. Kuko urimo mu kinyamurenga bazabyita no kubembereza. Urimo kurahenda urabembereza. Uyu mukobwa we yashatse
byinshi abura na bike yari afite kuko processes yari arimo akeneye yo kuzomujana mu Burayi kandi umugabo aruta agaciro k'umugabo karuta Uburayi. Nibyo yari arimo. Niko ushobora kubwira abantu bababajwe n'uru rupfu rwa Musirimu, abanyamuryango, abanyamurenge ndetse n'abandi bose bategereye inkuru y'uru rupfu ikabababaza, niko ushobora kubabwira nkawe nkagishishwa nk'umusaje twemera hano? Umuntu muto kandi wenda turi dushaje cyane ariko nanone turi bato cyane. Ndabizi family ifite painful cyane, friends ndetse n'umuryango mukuru Nyamurenge hari abacyamani mwaragerageje ko mwari mushoboye mbere bose mbahaye Paul. Ibi bintu turashaka ko biba never again, bitazongera gusubiraho. Babicyahe imiryango, dufite imiryango abacamanza baruta abapolisi bakagombye ibibazo bizabira ibibazo byarangiriraga muri famille, ibibazo byarangiriraga muri polisi. Kuko urukundo rwa famille ntaho ruhaniye na polisi. Polisi siyo yorusha urukundo umwana wanyu kuruta mwebwe mwamuviraye. Rero nicyo nari nivuze ngo nta kintu cyonanira abantu bakundana. Uzi ikintu cyabaye nuko twagize urukundo ruke muri twe, tuba ntabyita gute, tuba nka mu jeunesse ukuntu azabona umunyamurenge muri iyi minsi. Kiyo haza kuba mu rukundo tibyari kuba byaragenze kuri. Hari abakobwa tibashaka kubera ko bakeneye kubaka, bubaka kubera ko imyaka yagiye. Ntibashakwa gasubiremo kugira ngo abantu bakumve neza. Uko uzanse muri Kinyamurenge mane none zamvuga se amagambo yoroheje basi. Niwe Munyamurenge dufite oji hari abakobwa badashaka kubera ko bakeneye kubaka, ahubwo bashaka kubera ko imyaka yagiye. Wabyumvise? Ndabyumva. kubera ko ashaka kwitwa umuvyeyi. Ariko ntabikoreshejwe n'urukundo, abikoreshejwe just nuko imyaka yamusize. Mu mico yacu abakobwa iyo bashize cyane pole sana baza bashaka kuba nk'abatayiri, baza biga kudoda mukinya gusona. Pole sana. Ya urukundo rw'inyungu rwabayeho aho umukobwa wenda umwiza umujana ku musore w'igifuko kubera ko bafite inka, ubu bashobora gushingira umukobwa mwiza ku muhungu w'ikizeze badashobora kuzoja inama nka famille. Kubera ko uwo mukobwa bubakanye na famille ariko ntibubakanye n'uwo bashakanye. Ukoze ku kantu k'urukundo kanano tukubase, ndatekereza ko ntukiri single se. Niko bimeze. Twitegura ubukwe bimeze bite? Ubukwe si ngomba kubukora kubera ko mu bukeneye, kuko ngomba kubikora ko natwe twari tukubajije tese imyaka wa mugani nyine ko nawe ikomeje kugenda yongeramwo umwe yishiramwo undi. Umuntu itiyubaka kubera imyaka, yubaka kubera urukundo. Ubaka kubera urukundo. None umwana w'imyaka 10 yo kubaka ngo afite urukundo ataragira igihe cyo gukunda, hari yandaye ariko afite urukundo, yararuvukanye. Urukundo ni ikintu umuntu avukana, yararurema byoshoboka cyane bitewe n'ubwo wewe wamuhaye ushaka, ubwo wamweretse ukarumugaburira nawe akarujya akemera ko ugomba kubaka. Urukundo ni nk'umurimo. Fiancé se basi arahari tukiri kuri ako ngako. Ibyo zose zo gutangaza, iyo ni private life. Uracabisha ibyo ejo bundi yakamwani we yaravuze ati jewe nakaza numva abagore none nasanze ibyo bambwiraga biratandukanye n'ibyo nabonye. Sinzosubira gushaka umugore, dutandukanye n'abagore nk'uko ku isi n'ijuru. Wewe nawe ni ukuteye cyangwa wewe gusa nuko muri wowe utarabyumva igihe kitaragera. N'ubu turi mu bihe kera abagore b'abashangwa akazavuga ngo
mu kazuba ni kenshi ngo zohinga ejo ngo zohinga ejo umurima ukaruhuka ukarara ahavuga ngo zohinga ejo rero natwe tuzobikora kare ubwo kare n'iryari ntawe mbitangarije nicyo tuzobikora iyo bavuze kare uhita ubyumva